uthunywe uThixo umfihlakalo kamoya. Abantu bomoya, Abantu va moya, spiritual guiders, vanhu va rhangela xiyimo xa moya. abantu ababoniswa ngezwe Vanhu va vonisiwaka na sawu. into ezibalekile, Amchume importante. abantu mandulo Vanhu khale who used to give spiritual direction abanyika diresawu ya moya kabaphethizwe ka lava rhangeleke amakhosi tiko. akudala Intosi ta khale. abanayo indawo Avana ndhawu in the new democratic South Africa. ka democratic ya xoxi la South African. Mawubheka today Loko chuvuka namuntlha abantu ababizwa by media lava vitaniwaka ka matelevizawu bazokhomenta swa ku va ta on komentara everything in the ka country. minchumu hinkwayo leyi The xikarhi ka na sawu so-called professional, va va vita swin'wana professori analysts, va analizara educated people, lava nga dyondza ngopfu abantu abanezipho vanhu lava nga tinyiko ababoniswa kumoya lava vonisiwaka xiyimo xa moya abanandawo a va na ndhawu in the new democratic ka South Africa. democratic ya swilo xa South African. Sazikhuluma saboniswa izinto Hi vulolile hi vonisiwile minchumu azange a silalele. yi zanga yingiseliwa Ina into engimangaza hi kakhulu minchumu leyi ni hlamurisaka how hypocritical this country is, a vanhu lava va rhangeleke tiko leri including media. ku pesa xikarhi ni vanhu lava media Not so long ago, ku nga li khale ngopfu even people on media ni vanhu lava le ka ma media are talking how spiritual and religious a va vulavula tani hi vanhu va leader va selfish they spiritual are. ni vanhu va ma Bafuna religion kuvulwa amasonto va nga yi goxi va ku because va swa ku of pfula bafuna magreja imali. hikusa va lava mali bafuna imali, va lava mali as if le sector yodwa sector nga operating xenxi ngi hi swona la As a chairman ndhawu enkulu leyi yesizwe, hi fambaka ngi I've been having many requests from religious leaders bengicela izimali because of baxoshiwe emasontweni. ku ni varhangeli va mbenyana Landlords bathi nathi we are under magreja sweswi ka covid nathi siphansi kwe-covid na hina hansi ka covid baxoshiwe abasina masonto. va hlongoliwa vanhu magreja Now into engimangazayo, nchumu xi ni now hlangamisaka that i-country is in flames, a tiko hi ku ri le ka ndzilo abantu abafuna uzwa a vanhu next. a va ha lavi ku twa nchumu Now country is in flames. sweswi tiko ri le ka ndzilo Iyangimangaza manje swa ni hlamarisa sweswi when kuthiwa i-religious leaders must loko va play role ku yayo, malidere ma religion both by government isho njalo, ni mfumo wu hlaya hi ndlela yoleyo even media. ni ka media va Iyangimangaza le swa ni hlamarisa and sweswi kahle kahle yakwatisa swa kwatisa futhi because when the government Hikusa loko mfumo busy nge-COVID-19 u cuvuka ni covid-19 yiyo ne-science, ni science everybody else akakho important, vambenyana a va important abafuni nokusibriefa a va lavi ku yi abanandaba hlamusela a va na nathi. mhaka na hina Now sivalile sweswi hi pfalile for 2 weeks ka masemana mabitsi para masemana manje mabitsi sweswi ba-extendile futhi va kulisile futhi manje kuthiwa so ama-religious leaders, spiritual and religious leaders amalidi ya Amasonto. religion va moya are good now sweswi va to promote vaccine. para va fambisa mavaccine Amasonto i-building ukuthi kwenziwe i-vaccine swa ku va ngaphakathi, mavaccine la ndzeni ukungcwaba abantu ni ku lahla vanhu including politicians ni vanhu ezishonayo vapolitiki lava faliseraka kufuneka kuyongcwaba bona, ku laveka ya lahla vona but they are not good enough. Kambe- Manje they must come bazokhama Juluka down babuya. isimo sabantu, but they are not good enough to be consulted. a va va consultari I-wisdom yabo ayidingakali in the Avuthandi bya vona byi country laveka for etikweni. i-COVID-19. para covid-19 Abakho good enough ukuvula amasonto a ku lavekanga pfula ni magreja and ba-applye i-protocols va e-COVID. landzela maprotocol ya covid But i-gym zivulile, kambe majinas i-gatherings e-gym zivulile, nhlangano wa majinas i-gatherings e-restaurants ni zivulile, marestaurant ma kona ama-taxi dala avula, maxapa yi khale kuyasetshenzwa ekhampanini, amasonto are-useless. magreja Kodwa now they must calm the situation. Kambe And angazi ngubani okhama in, where, how, sweswi va leswi la hi uvalile. a situation Noma ngasuka mina manje lokho no siuka ngithi la mhlawumbe ngiya ki-protesters lapha Ni ngithi kunyana sondelani la ba- ngizoboshwa kuthiwa you are gathering. Angazi ngayibona into enje, anisayibona mchumu anginalo igama lale nto enzeka la. anavideo le mchumu le Igama layo nje angiyazi ukuthi ngalibiza anilitisha ngithini. ngithini chakuni ngafita ngisho kuyi Impela igama layo angiyazi, Anilithi si ngitshela useless. Now si good for into eyithize. i important ka mchumu ya kale Government, especially media, amfumo been specially so much criticizing aba kritikara spiritual and religious leaders abantu abanelarge va mo in people. religion Dala bebegxeka Ikhaya these large numbers of bakritikara, people bakubani senze bantu ngathi we are abaningi. dictators. Now these leaders bekumele manje, sweswi malideri lawo if they had a true good relationship no government, bayasebenza manje kuthina. Batiza You have no futhi. followers. Baka Kusho ukuthi nabalandzeli. ivoice yakhe izwa abantu Positive abaningi. ithiwa Asambeni and calm down the situation. yishikisa isiko sawu lingakona Uzoyikhama kuphi? udashikisa Even abantu bethu asikwazi ukuhlangana vanhu nabo. va hina isikolo kuhlangana Having said all of that, Nani of course hlamusela wonke umuntu ongizwayo lapha ikwamuntu engizwayo, lwantu akulani nto akona ekugcineni bafethu nani Iwugama. umphakathi
Ngiyangwena emkanzini. ayizosiza yonke lento Ifuna inshumi inkwashu. nontshontsho ungantshontshwa Ungayiva udla shakudla. kuzawuphela Phita hela. kusasa uma uyesitolo Munsuku akusekho lokho uyashitola kana nshumi. singantshontsha izinto Ingayiva iqiniso mshumi lelo and intliziyo at le- the same time understand abantu bakizima ezinjani Itwisa sokuvanhu nokwata kwabantu ngento eziningi zomzansi but ekugcineni futhi sibulala kakhulu i-black business ugamu idla ngoba angazi ukuthi sihamba kanjani la elokishini sushaya hambisa kuyini i-tavern Ya- sishaya ya- isitolo sintshontshe siluthe ama-discotheque, sibulale yiva yakabrabani bantu mshumi. bala elokishini nayo zamelayo na njengathi yena atintara lakho makuseyihle yonke lento lokusebshike inkwashu lesho already black economy Economy yabantu bantima. izawubleeda even itaba more nayo itsikelele siyacela ke wonke umuntu osibukele ukwazi ukusilalela ayisishtirako nathi sikhala nani uyabona ukuthi siphethwe kanjani nathi nathi kule lizwe. ikhomiso kuyini kodwa ke kambe siyangicela yamkombela asihliseni umsindo ayishikiseni impongo kakhulukazi singamoshi ingamosheni ngo kakhulu in black business isitalo sibulala kabantu still abantu bakithi idla abantu bakayini siyacela lokho yakukombela sho lesho siyacela lokho yasikombela sho lesho Uprofeti we